Difu active reporter sa tumen ko pois pachuak labalong kapang churasay kiteng po. Amreng vidisi sa MP Inkar Semarde. West Karbang Lakasar Cap Amreng MEC Constituency Kabarlu, Jergending Town Committee Arlu, Chairman vidisi sa MP Banglamati Inkar Semarde. Pangbata major gendeng along ke Amreng constituency along headquarter lo lapen headquarter alu biko ka hemanta BJP claim bangatu chilang thekthi buke jetherak mimi athe CM mahin penki kupia hormusi nang jimata bidat bonta BJP ang bonganta lapuson tangka panahok dun abang dolang buke BJP claim bangpu bang piatum jetherak mimi alam widisya sai Hamlet chilang thekthi puloti rata pan kupososi kilang kontopuda jergendeng rata tu jethanjo anpi Jergendeng town arlomate Jergendeng police station adung head kidu village development committee chihek VDC asai hemlong rata tu Inkar pachaplang na kedam tang surihini reng korahini sangkan MEC election BJP asorkar hai chudet ben aphitu VDC chairman lar chudet aphit baburam teronaphat EM Rina terak piakimi VDC batpon Watpon today the pit benki rongrup arat ben kaching ki kajangway thaipu kimpon det ben apit surhini ra inkorahinia sengkante non anta VDC chairman Baburam Terom dongrap ek elang pusia koi people labangsa joini babi ke khai a hemang sok thing piaru ching lokpet bapkupta wata banga vitet ajok hemaru amatsi Inkar commander labangsa VDC asai hemki thanga kam pawang vitet asosi mander la CM Rina Derang Pilapen CM Dr. Tundiram Rohangatu Kupiang Dengsi Lang Ponjima lagi apors ithanpo tang delang litum kaning je panalam thila ruponik sina Chị, để vào phim hả? Pada ke nainong Amreng VDC office iklo, lasi non la VDC along arpu gitu anu tuan ala chairman Baburam Teron kapacini yang tu mason hello, jadi itu ma office along ajar dinglen pen dak dulu dak ajo ini mate claim pun jene from kamjam pagda ini mat rata tumbang ke Nonapur town committee penta pene urinal pene pura semara berderlah masih daksi bangro masih jadi tuning riang tu mangal jadi VDC chairman penstame mate town committee chairman penstame prabjin pen lah town ar lolong bang rata tumbang barpi barso jiti di bang semar pinang po an kali pulang dah bang ini tum office on sedang philo koson sih teklong lo masih lalu son bangke, lapan ke Sony bangke patumi dikan erni ni tum la prang ex VDC chairman pen nang lang lo, ya Lukas milik pen, ya rata tum punang elu aja ini, ala thak thengpi arong arugi nang eklu aja ini mati ni bang ta thengrai, masih la bang suatin ke thengrai bang ta mana prabjin pen se semar nang po, lam se sia birtai piang tu, masih nili kecuneri yang tunggalam tebang la pulo. Ya konsensi arlu bangke la VDC hello development doan kita ni arpulo masih ada kedua members pustame chairman ya dak pen ahem hailoving pusta dak dikel long pen itu members tuman mangga dak office long nang do pen dak rata panai cingki tanding son te mesen temenan marke dak BJP tumta dak Amreng konsensi ke headquarter lo, terus semedak office ke kim ponpera long presi kim rong, masih la bangsua VDC office long la government uti ke bangke party office le paman me pusa me la dak kaduk ayo kawe ayah kalam mang itu kita napan mang ini, masih tuning lo, VDC chairman pen cenglok, la doana member semua tidak ada prabjin pen, mina office long bangke klaret karcen pen TPG apa, la pen ke non ruling government pot mane la jha ka tu prang aktif claim tum ta therak mai mi dalam dur ko ka
labang suka terak man cepat yogi kan kulo dang te metang office bang cepat kelar sih na sonte itu nih bukan sih masa sepian tuh man kedam tangar NEPN difu active reporter sa tumpen binang ana di malong cyclem pon boma sonsi difu go boys film mati pathu akla malong keter ke air thekpon long si difu active reporter sa tum chingki chingwai posi cyclem padopo lasan si difu active reporter sa tumpen binang anra ta tum han kidu kisung kyuni towar lang mi kawia lam tendang lok birda pachathanga sai klempon laso pena jok difu active reporter satum sitami non alop owikimia tum kejo thap ki joi thapa tuma phansi tami aning kaparong ponji pura difu active reporters cricket team pen kat pathuana tang thur ponji pupen pinang anadim cricket ke pathu ke bialong tami difu active reporters cricket team pen sitami ke pathu pado dunlo lapena lapu difu go boys film mate pathu aklam long sitami keter care hora pong ki war tip theklosi difu active reporters atum pen chingki chengwai ponsi kapang thara sai kideng pon padolo sai ke klembo mahu difu active reporters atum aphan ning ke mi pen kichu jun ason iris teron p gmm klembang phi pen sitami kerap pajerpon labet difu active reporters atum pen positami lapuson kapang thara sai deng pon bom lang posi stephen teron lapen bapuram senarado kanije padopon Difu Ben Harris can be report Northeast Pay News. Claim rap yang bong an pini cingrum si active reporter lo ni tum cingrum si peda pada porpai hora chitim pe ni tum pang cheng pon lo si non an ke ni tum porpai cap an dopo na si song bong ni tum ki claim ke dam ka do ko be media claim rap mate ferang ke claim rap ya jerpo tum pen kachira pe to theklong pen pon ning rong lo la pen ke ni tum ka do ko be la ke claim ke dam pichun long pamilo la pen sap so ke claim ji dola la pen ke ni tuma moto galalo be clean be healthy pini chola pukali ni tum ke pangthir ponji lake pinap pen semi ni tum pangthir pon bomji la pen along ka prek kami ni tum labang sosai deng pon bomji nili tum herang ke claim madu ami chini lo nili tum ke pachit hang shot ti stami nono bang ke nili tum bang ke pachit hang shot la pukali nili tum hang pen masi action mate akam nili tum kado ka be karbing long rada pan teklang poning tu asini tum pini pen pangcheng pon lo pen ke bang jelangar ni tum ni tum claim pon bomji nasi pini chorolo kado ka be ni tum herang ke claim rap ya tum antame son ka chera pachit to ke claim rap ke theklong pen pon ngarong lo pen ke ladak kami nili tum kado ka be ham hang song pandang lok kado ka be tum hanami chuning ri kang tung adhe pipon ma bote ladak ke pangthir at pen thir jir pen tum ke do adim me o jong si pangthir pamelo polote ladak abin tami mi pek la pen ke sang adim me o jong si pangthir at lo pote ke do ke thak kami tum thang ka siksa ka be lasi jo punon banar lo putame ladak ke pater ti ji phansi kado ka be ke wang tum an aphan tami ni tum hin pen ferang ke active reporter hin hoi pen ni tum kado ka be phanami chuning ri lo Pini difu active reporter pen patir pi ponsi ladak difu gob boys patu aklamalong keter theglong pen herangke abitung atum difu active reporter abitung atum tepang room si labangso kapang thera sai deng ponlo lapen pini non an 3-4 घंटा deng det pen api nilitum kachelang ke lang misen asom si che theglong lo lasi ladak difu gob boys pathu aklamalong badu lenangju pusitame kiju ya bangke thangthe boyphit sitame kangri kangkang lapen hor kijun abong ke wara bangke warwe deji pusi nilitum active reporter hin penchuning rilo lapen kapate arte deji lapen hormu chief punoi lapen langabong punoi akhali ihin a side warwe ji phansi nilitum chuning ri iklo